Elizabeth Otieno. Kawachako no chieng mano chakore mar mor e county ma Kericho no lokore mar kuyo tok tho ji ang'wen kaluore ne jopiny no luar kuom jowetegi e oko mar alap mar Kericho Green Stadium kama nitae nyasi mar higani mar Mashujaa. Jailieta nigi mathoth. Ilikuwa furaha kwetu, lakini saa hii imekuwa kilio. Ma ekaka weche chalo tok masira masao chiko okinyi tok miyo mane loso chai sufriache olwar e mach gino mano bwogo jopiny ni obila okiro iro malungo wang'. Kuom mano jopiny mane nie rangach mar si nochako ringo kagilwar kendo ginyonore. Wote wakaanguka chini, wenye walikuwa nyuma wakapitia juu. Sawa wakakanyaka wenye wako mbele, wakakanyaka wote. Sawa wenye wako kawai sasa ni wenye walikuwa nyuma. Sawa wenye walikufa ndio wenye walikuwa mbele. Mimi nataka kutoroka kukimbia, niliona simu hapo, niliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona mali alienda. Na vile sasa tuliingia kwa simu, iko watu walikuja kufanya nini? Kusaidia sisi, kutoa sisi huko kwa hiyo simu. Weche no medo kethore ka obila mag majoni no chopo mar temo kweyo jopiny kendo duoko weche makare. Moko kuomgi bende no yangi no yudo hinyruok. Maaskari alikataa kufunga mlango, alafu sasa watu wafanya nini? Alianza sasa kukanyakana na vile sasa maaskari alianza kupika watu. Mimi nataka kutoroka kukimbia, niliona simu hapo, niliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona mali alienda. Jogo mane rito donjo e alap no hinyore kendo oring kodgi e kar thieth ma Kericho County Referral. Kae wede kod osiepe ochopo mar ng'eyo chal joheragi. Ji ang'wen oyangi ni owito ngimagi kama moko 13 medo yudo thieth e wi hinyruok mopogore magiyudo. Pius Kipkoech Rono ywago nyamin ngima ne giwuok godo e ot mar dhi e nyasi to koro owito ngimane e masira makawuono. Nimepoteza sister yangu. Alikuwa anasomea TTI Eldoret. Tulikuwa tunatarajia tuende graduation hivi karibuni, aliniambia. Na asubuhi ya leo tulikuwa tunakuja na yeye. Lakini saa hii sister yangu pole. Esama morgi ilo okwako ipap ma Kericho Green Stadium. Jodak mamoko go tach e kar thiethni kagirango chal wedegi kama moko to koro chuno ochak loso chendo mag iko ka jopiny dwaro mondo oloso kenge mag tayo jopiny e nyasi machalo kod mae. Tunaomba msaada kwa sababu hatukupangia hii kazi ya kivo, lakini ilistuka tu ikifanyika kabla. So kama kuna msaada yeyote utusaidie ili tufanyie sherehe ya mwisho ya funeral. Hata kuna stamp day watu wanafinyana, uweze jua unafanya nini, unakuwa confused, your mind cannot work because you are not reasoning now. So ile kitu ambayo ningependa next time tuwe na mipango, mtu akikuja stadium yoyote ama pale yote ambao kuna tamasha, lazima tupange foleni na tupatie watu vile wanaingia, mikakati ya kuingia, kwa sababu gate ni moja. If gate is one, we cannot manage to contain over 10,000 people so that we can move. Jailieta, Ramogi TV.